Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shnong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Kiar pengul ki Nongshong Shnong ki bayo Jingmyntoi hadim bila pendap bagi jingikai ki shibnai kinthi nagabenta ban Thaw Khiew Ranei haka Shnong tershang West Gender Hills District. Kani ga jingikai ke bane shibnai kinthi kelakut no haka kat saudrik unai wing arajar phosau dag basam ki sernot bagi tiar kitar the General Manager District Commerce and Industry Center Jowai ba B Warjri bagakong SE Kharparan Functional Manager ke DCIC Jowai. Kini gajing hikai ke shibnai ka hapo ke handicraft promotion scheme arajar pholai arajar phosau badiki ar phongot la hikai de kong helmi shela ke brayo ke khusnam state award hausnam arajar phoar arajar pholai ya gani gajaka hikai Thaw Khiew Ranei ni poetry training center jogo kong helmi shela la be pisa de Directorate of Commerce and Industries Meghalaya Shillong hapo ke scheme handicraft promotion scheme arajar pholai arajar phosau. Ya tray tenge yakani ka jingtray ngi makani ka long ka wei ka sap ka phong ka balong ka ba tanrai po Shnong dini bada po prathi bada wei te swabha banya tray tom but kai ka jin kam ni ba bilang kam banya ka tu yangi po ka office yangi ni ka banya ra bi ha kana ko kan yang